Tashun Salmos 35. Scanel coltayel yuun kahwaltik hichayal betik teshun te diose. Kahwal kontroina te machatik yas kontroinonike. Ak bella guerra te machatik yak bonik guerra. Ichatel amahkil la metah tohol kolta yawon. Ichatel a lanza la nupsitaya abasok te machatik ya yutz inonike. Albon tahtohol te haat kolta iwanehat kuune. Bahtuk ta anel yuung keslal te machatik yaskan yasmilonike. Bahtuk ta anel yuun keslal te machatik ay bilayaskan yaspas bonike. Hichuk mekoemik te bitil ay te yashlikotik bael yuun ik. Ak ayichik chohel bael yuun chul abat yuun te kahwaltike. Ihkubuk inal sok bilubuk te sbe. Te chul abat yuun kahwaltik ak asnuts bael. Mayuk bilas ventail te la yak bonik yakile. Mayuk bilas ventail las hok ikchen sventa yuun yaschayon bael tas kopik a. Hauk nime chayem yotanik a te yashkot tas ventaik te voklahele. Hauk meak ayalukik ta bay te siyakike. Hauk nime ak yalukik tabay te voklahele. Hayun ay me yutsil kotan tas venta kahwaltik. Melel halas koltayon. Tas pisil kotan hich yakal kahwal. Ay balyan macha hich ate bitilate. Te machatik me baitik ha te machatik mayuk bilayashtun yuunike. Ya awak ta libre yuun te machatik tulanike. Ha te machatik yakalik ta utsinwane tas toholike shon yuun. Yayaks baik ta testigo te machatik amenike. Sok yas hok obonik te bitik mahnae. Te bilalek lah pas beye. Hala suhtes bonik a te bila amene. Ha te yayak bombayal melotane. Tek alal tsakotik ta chamele lakak batawok lahel tas ventaik. Lahlap chishalpak sok lah kom veel. Sok malah kom batas koponel Dios ta kotan yuun. Ayon ta melotan sok mayukon ta kinalaka yuun. Hich kwaemon te bitil lapo ihkalpak yuun melotan. Tasven ta telah te me ohtul hoy ohtul mero kermano. Yantik alal tal vokol tahtohole. Spesilik las tsos baik tal tas tse lubelonik. Hichkon ta yotanik te bitil yan lum te mas nabonik bay. Malas koms baik kash bayal layut inonik. Layak bonik kashuk vokol las labanonik. Layak tel sit yilbelonik. Layak tel sit yilbelonik. Bayal slab yotanik. Kahwal hayap toshang kal ya avilulay bael. Kolta yawon bael. Kolta bon te kushlehal te kushulon ae. Ha leon chohetik oem yakalik ta aw bael. Yakalbat vokol ta tohol ta sit te luma buun te kash bael te yalele. Yakalbat yutzilak oplal ta sit te bayal ans winiketike. Mame binuk nasyotanik ta tohol te kontro take. Mames tse sitayon. Mames tse sitayon te machatik mayuk sventail te yayila yonike. Melel mahaok yasleik te lamal kinale.
Hayas chahpanik temuken bilayas pasik tas tohol temach'atik lamal yo'tanik tajlumale. Muknash yasham yeik yu'un slabambelonik. Hich yayalik ilawilik shik tahtohol. Kahwal ya'ana tukel. Mame hichuknash yach'ay ta'wotan mame k'ubuluk xa'wak abatah tohol. Kahwal hajchantel Dios ku'un wik'asit. Chahpanawon k'upujan ku'un. Kahwal chahpanawon Dios ku'un. Tebit'il toj awotan atukele. Mame stze'luyonik. Mame xialik tajamal nitayo'tanik. Halas k'an ko'tantik. La jintikix tajk'axel mame xiukik. Ak'a potsotuk yu'un xk'exlalik temach'atik binax yo'tanik yu'un tejwokole. K'axel ak'a potsotuk hilel yu'un xk'exlalik temach'atik kajal yak'osb'aik tajtojole. Temach'atik yask'an yilonik teyakay tzalabe ak'a mes bujtz'naj juk yo'tanik yu'un ak'a awinukik sok yutzil yo'tanik. Hichuk ak'a yalik taspisil ora. Tekajwaltik muks tukel sok lek yo'tan yu'un slekilal teyabate xiukuikme. Yamekal te toj awotane. Spisil me k'al yakalbat yutzil ak'oplal. Hatuxanta yan vuelta, Dios yayakbet bendición yu'un texch'ul k'ope.